पणजेत सध्या सगळीच कामां एकाच वेळार सुरू केल्ल्या कारणान येरादारीची सामकीच कोयणी जाता। G20 आनी स्मार्ट सिटींच्या कामां खातीर रस्ते बंद केल्ल्यान चड कोयणी जाता। रस्ते बंद जाल्ल्या कारणान सगळ्यो गाडयो एकाच वटेन सोडिल्ल्यान येरादारीचेर खर परिणाम जाता आनी हाका लागून कामाक वचपी तशेंच शाळेंत वचपी भुरग्यांक वेळार पावपाक कळाव जाता। देखून येरादारी पुलिसांनी बेगोबेग लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। तुम्ही सगळ्यांनी पळयलात आसतले की आमच्या पणजेन इतले ट्रॅफिक जॅम जाल्ले आसा, इतले ट्रॅफिक जॅम। पयलीं सद्याक आमकां आतां हांव एडवोकेट, म्हाका कोर्टान पावपाक जाय आसता। आमचो टायमींग आसता 10 o'clock आमी पावूंक शकतली इतले ट्रॅफिकान। सो हांगा हाफ एन आवर आमी सांतिनेज ब्लॉक जावन उरता कित्याक ट्रॅफिक पुलीस ना, इन एंड आउट करपाक कोण ना। ते बोर्ड जावं कोण एक लेबराक तरी दवरा। तुमी तुमच्या कडेन ट्रॅफिक पुलीस अवेलेबल ना न्ही जाल्यार तुमी एटलिस्ट तुमी कोणी लेबराजांक तरी दवरा न्ही, हात दाखोवपाक, कोणाक एंट्री दिवपाक, कोणाक एक्झीट करपाक। त्या प्रमाणे आमी लोक कामाक पावतलो। लोक कोणूच कामाक सारको टायमार पावना, सगळीं म्हणटा ट्रॅफिक जॅमान आमी उरल्या। भुरगीं स्कुलाक लेट जाता बिकॉज द स्कूल स्टार्ट्स एट 8 o'clock. इवन बिफोर 8 o'clock also there is a traffic jam over there. What is this happening in Panjim? Is there any law? Is there any rule? No regulations, nothing. What has been happening? The government should be taking actions against the traffic police because now they are not even coming there. They are not even standing. They are not even concerned about the people. There are so many accidents taking place. You must have seen trucks falling. There are so many accidents taking place because the potholes. There are bikes falling down, and people prefer to go by bikes now because they cannot move around freely because it takes a lot of time. So people prefer taking bikes. But when they take the bikes, there's a risk because there's a air pollution. There is a risk of the children falling off or the people falling off. So I request the government to do something about this traffic police so they can stop this commotion what is happening in the city, and this devastating situation should be stopped and everything should be started as a normal way.